Kublays ngi yapi waro ki pralog ki wasnyaw suku ya ap ya ki kubor wasnyar ai hauniu channel tenne kasngi ki kubor wasnyar ai wakwa open snyaw chapi wacha pandi asit kawi ka kanthai ha ukurim yongka te chwa wos dangi chiki kubor ladam pudepi subscribe your new channel snyaw bha ye subscribe your new channel we ngat how to bel wa em heitu mduk tang eu e poisa tanong khnangwa yoptein cho cho phu yo yeki kubor temboy pun slim de tons dang no e cheki kubor ka chief yong ka Delhi Commission for Women DCW Kaswati Maliwal datho ko cha u chief minister ka Madhya Pradesh u Shivraj Singh Chauhan wo chimkhia ya ka mukot duma wacha pandi asit kawi na kikanthai ha ukurim yongka kam waman katte kani ka kanthai da em ko ha ka hospital wa em ha Delhi we da em ko heima da ong da ka commission Kaswati Maliwal da ong ko ya u Shivraj Singh Chauhan yo pha kem pensmat kat wayi wala ya uti ubru uwa emkti ule ben ya kate ka kanthai weile wo pen chitom ya u police officer uwa kensting ne uwam em uchimkhia ya kani ka mukodduma kani ka kanthai ka wa ar phau sans nem irta dacha panbor ko udi asit ha u kurim wa ka kong yongka ha ka tu ka ar phau phra tarik yong ubnawan ru ar haja ar phawi uwi na ki janyung jan sem yongki dalibo u yaka cha hospital kawa em hajan velier da ong da ka Delhi Commission for Women DCW we da ong le Kaswati Maliwal wa ki pulit ka Madhya Pradesh da le ki da ka week FIR ka FIR ka wamto wakhlan bor ne ka wamto wakhor we da panyaki ya ka section wayato we cha pandi asit kani ka kanthai kat wada chitom jor kani ka kanthai dalibo wan ki yaka cha ka hospital wa em ha Delhi ha ka tu ka khatphra tarik yong ni bnawanyaw arhaja arphawi u payu yongka da khud o da ki commission 181 helpline hade neitewon ka Delhi Commission for Women DCW dalibo ki ya kani ka kanthai cha ka hospital wa em ha Delhi we da tho namo record ki ya ka statement namo complaint yong kani ka kanthai hachwa upoy ki sub divisional magistrate SDM kani ka kanthai wacha le ben da tho ko ha ka statement namo ka complaint wa ute ukurim yongka uwa da le ben yaka dayalang khanro o chawi weiman da tip ko wale o kamte da dat o yaka we da pandi asit o yaka da ong da ka Delhi Commission for Women ka Maliwal chirup wa ka da khot yong ka Delhi Commission for Women ka Promila Gupta dala yachemki wa ka te ka kanthai wacha le ben ha hospital we da jor bha wachitom ko we le em ko heima we kat kam wa ong ki doctor da thang lut ka asit chapok po yongka we da si lut ki tiar chapok po da ong ka Maliwal u khpo usner yong kani ka kanthai da in lut we da chna lut yaki hawapai kam wa man kat ni mhoi de ubam udi ko i le we da prai ko de snam man ipor ki da khot yong ka DCW da ya yang ki ya kani ka kanthai na do wathia ko ha ka te ka hospital nei liang yong ki doctor memjing kermen de ki uchai ko katwa da in lut chapok po ko waro we da jor bha wacha thang ko ha ka te ka asit wacha pandi ko da ukurim wa ka kong yongka daman iwasnyaw sarom hado kate wa ki pulit ka Madhya Pradesh da kensting ki yakam kani ka mukodduma kawaman serious
hadu kate da ong cho kamaliwal wa da dep ko utho cha u chief minister Madhya Pradesh dei wakarpat ko usnyau bha ki ukem ya ute ukurim yong kate ka kanthai uwa da le ben sakhiat yaka weito upunchitom ki ya ute upulit officer uwa da kainsting wei uwa ya cha liang na ute uchanrang wei da mud o upenjem ya kani kamukot duma ya kam kini ki pulit bamsap to ucha suspend ki chi sindon kiwa ong iwali yewa yong le namo kiwa ong iwato yewa lait le tang wayo poisa ki hadu kat once nya war ai ya kani ka kanthai kawa da chitom jor we memjing kermende u imko teto chani ho blai don hi o hi wo tip ye ni waro te ne gasngi kini don hi ki khubor kwa open snyau chapi te snyau bha hamda mu ye subscribe your new channel khnangwa yopten cho phu yo ki khubor khublei chibon ye phi waro